sinzi uko amatwi yawe ari bubyakire cyangwa uko ari bubyumve ubwo uza kumva perezida w'u Burundi birangiye atakiri perezida. Sinzi uko witeguye kuri ya mabarabara y'i Burundi tugandaye. Sinzi uko uri bubyakire. Ikindi ntabwo nzi uko uri bubyakire. Koko buno tuvugana uruhigi rw'Uwiteka Igitega, uruhigi rw'Uwiteka i Bujumbura ruri mu kazi, kandi operasiyo y'Imana yaratanguye. Hano Imana yampaye ubutumwa ku gihugu cy'u Burundi, igihugu cy'Ubugande, igihugu cya Tanzania, igihugu cya Kenya ndetse n'u Rwanda na Burkina Faso kwa Thomas Sankara, umunsi ni kwa Kapiteni Ibrahim Traoré. Ndagaruka rero ntarandiriye nihuse, genda ndahera mu Buganda cyangwa muri Tanzania uko umwuka dushoboza, ariko turagushimiye tunaguha ikaze ku Mbabazi TV gatatu. Ni ukuvuga ngo iyi nda n'imvuka mu Burundi, ndabivuga nk'ubihagazeho, ndabivuga nk'ubifite, sayi ina eneya baba tenda kazi. Ni ukuvuga ngo iyi saha tuvugana amatwi yawe agiye kumva ibyo abavugishwa bavugishijwe, maso yawe agiye kubona ibyo Uwiteka akubwiye ngo muzabona. Ibyo bigiye kwibonekeza. Marayika yambwiye ngo mbabarire kandi mbabwire, kandi ntaciye ku ruhande, ntanavugiye mu migani, ko ijoro rigeze, isi icuze umwijima muri iki gihugu, kandi nta ngabo ziri buve muri Kongo kurwana, nta n'iziri mu Burundi kurwana, kuko Uwiteka wenyine. Imana yambwiye ngo inyaze Evariste ingoma ya nkukuma yamunyaze, byarangiye. Ibindi bisigaye amaboko yanyu. Bibiliya ivuga igihe ubwato, umuyaga, umuraba wajyaga mu mazi bikajya bigira kuno amaboko y'Abarundi yararushye. Intwari yari yose mwarayikoresheje, nta ntwaro n'imwe yari kubarokora, ariko Uwiteka wenyine yakuye Evariste ku ngoma. Ibi ndi kukubwira rero ni biri live, peya boxer ni biri live, ubu turi kuvuga ni live, connexion y'ijuru. Ngira ngo ni biri live yo gukura sendi de defode. Ndabizi mugiye kuntu kamushwanire mu nyanke, ndabimenyereye, ariko no problem koko Imana yaramubwiye ngo nguhagurukije wimike kandi unimure. None nkora iki? Mbigenze. Kandi ubu tuvugana ibindi kukubwira mu kanya, subusemerere, mu kanya uraza kumva n'amatwi yawe, kandi urebesha amaso yawe, kandi uravugisha akanwa kawe. Ngiyeweho nishaka ndahora kuko mwemera mubonye rero, kandi ntabwo ndaha ngo munyemere ngo nguriya n'umuhanuzi ngo yabivuze. Oya, mwemere uwantumye. Sindi kwigisha ngo mumenye, sinje guhanura ngo munkunde munyemere. Oya, n'ukuri ndabakomeye amashyi, mungirire ikigongwe. Ni mwemere uwantumye
nimumara kumwemera nange muzaba munyemeye, ariko abataramwemeye sijye mwakemera, batamukunda sijye mwakunda, abatamwubaha sijye mwakubaha. Buno rero abarundi mu baperezida Imana yambwiye bagomba kuva, biratangurira hano i Burundi, nubwo atari cyo gihugu ngiye guheraho. Yenda Uburundi ndashakisha uko mbugarukaho, ariko biratangurira hano i Burundi. Operasiyo y'uhoraho mu baperezida, mu baminisitiri, mu mashyaka, mu migambwe biratangiye. Kagabo Gahimba kandi kagize gute? Kataraza. Yego buno rero hari igihe uryamana amanywa ukabyukana ijoro, hari igihe uryamana ijoro ukabyukana amanywa. Buno tuvugana ibinyamakuru byitegure gutwara amakamera yabyo, bamwe nyine bajya kuvuga inkuru no gutangaza inkuru zisohoye, kuko twebwe tuyamenya mbere y'abandi bose, tubibwirwa kare y'abandi bose. Uri Imana pe, uri Imana pe, uri Imana y'amahoro naguhinduka. Uri Imana pe, uri Imana pe, uri Imana y'amahoro naguhinduka. Hano hantu hagiye gushya, imyotsi igiye gucumba, ikirere kigiye kwijima, inyanja abarobyi bari buhagarara, abashoferi bahagarara, abaganga bakora akazi ubudahagarara, abandi babura uko bajyayo. Hano hantu ikirunga cy'umujinya w'uhoraho kigiye kuruka. Operasiyo y'Imana igiye kwibonekeza mu buryo budasanzwe cyane, mu buryo bukomeye kandi ku rwego rwo hejuru. Koko ibyo mwababonaga ari ku manywa hagiye kuba ijoro, aho mwabonaga ari mu ijoro hagiye kuba ibindi bintu utigeze kubona, utigeze no kumenya. Ariko kimwe cyo nababwira, yenda mpite mbona gusimbira no ku bindi, ni ukuri kurahira ni bibi, ariko ndakurahiye ishyamba si ryeru, hamaze kubaba, bimaze kunyuka, bifashe indi sura, ijuru ryabizanye mu bundi buryo, mu yindi sura ntigeze kumenya cyangwa kubona. Mwihangane rero mu byakira uko biri. No jalousie, hakuna wivu, no problem. Ngende umuvugishwa, mbone nk'umuvugishwa, ntufate nk'uje gusohoza amasezerano cyangwa nk'uwayatebeje, ahubwo ubutumwe nge nguhaye ni umwimerere, ntiburara ntibwirirwa. Si ibyo muri nza, si ibyo mu kazoza, ahubwo buno mugiye kubona bisohoye. Serious. Fite ubutumwa bwihutirwa kandi bukurikira. Fite ubutumwa muri East Africa cyangwa se muri Afurika hano, buri muri EAC, bukaba no muri SADC. Fite ubutumwa ku gihugu cy'u Burundi cyuko abarundi bo ntabwo biteguye kugandara, ariko mugiye kugandara muri iki gihugu, mugiye gushinga amatete mugandare, mugiye gucana umuriro, abari kwibarabara bacane, bya bishinga mu birimbagure, za nkona zimwe muziturira, ibindi bitemagurwe. Mugiye kugandara muri uku kwezi turimo. Fite ubutumwa ku gihugu cy'u Burundi, fite ubutumwa ku gihugu cy'u Bugande, fite ubutumwa ku gihugu cya Tanzania, fite ubutumwa ku gihugu cya Kenya, fite ubutumwa ku gihugu cy'u Rwanda, fite ubutumwa ku gihugu cya Burkina Faso. Nk'uko ubibonye kuri iyi tamuneri, hano hari abaperezida baganye n'umwaka expired, Imana yavuze ngo uyu n'uyu. Ubwo rero hano ndakubwira ukomeje n'uvuyeho. Hari igihe muntu ntabwo ari ibizaba, simvuga muri 2020 kombe, oya turi 2025. Hano muri uku kwezi turimo hagiye kuba iki? Baturage b'Ubugande bitega iki? Imana yavuze impunzi ziriyo z'abarundi n'abanyarwanda bitega iki?
ku bakurikira ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV gatatu, abari muri Uganda, abari muri Tanzania, abari i Burundi, abari mu Rwanda. Nagira ngo rero ido nido update y'ijuru. Haleluya, haleluya. Mwami Yesu, tugiye kuvuga message waduhaye. Umuntu uteze ugutwi mu izina rya Yesu Kristo, aha aherereye hose, dutangiye iri teraniro, ntibice mu gutwi ngo bisohokere mu kundi. Uduhe umugisha wo kumva no kumvira, tangurane natwe, usozanye natwe. Uhe umugisha uyu mukobwa uteze ugutwi, uyu mumama, uyu mupapa, uhe umugisha uyu musore, uhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo, umwana muto ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana, ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Ndahera ku Bugande. Nabonye Ubugande mu marira, mbona Ubugande bushyize amaboko imugongo, ni mu marira, ni mu gahinda. Mana irambwira ngo reba igihugu cy'Ubugande, ababayo ubabwire biyiriza ubusa, abari ubabwire basenge, bakobye basenge, kubera ko barashyikiriwe, kubera ko birahageze, kubera ko naho habaye isaga, habaye ibintu bitari byiza, habayeho ibintu bitibonekeje. Kuko umwami yambwiye Uwiteka ngo iyi manda Yoweri Museveni, nyakubahwa perezida w'Ubugande, agiye kurongora cyangwa se yifuza kurongora cyangwa se yiyamamarije, ntabwo ari byo yimuhaye, ndi Uwiteka Imana yawe, ahubwo niwe nibiye. Rero igihe cye cyarangiye. Rero hagiye kuba ibintu bibi, kutayoborwa n'umwuka, kutumvira umwuka. Jya wumvira umwuka, ufashe indushyi. Ofete rero Imana irambwira ngo uyu ntabwo ari mu bantu bari buyobore Ubuganda, oyaye. Ntabwo Museveni ari buyobore Ubuganda, oyaye. Hari n'ubuhanuzi nigeze ntambutsa mbivuga, yariyamamaje ariko oyaye, ntabwo arimo. Kurahira nibiba, ariko nakurahira ntabwo ari buyobore. Umurantahura ibimvuze n'iby'umwuka, ntabwo ari analize zanjye, ntabwo ari ibyo nasomye mu binyamakuru. Nge nkubwiye ngo Imana iravuze mu gihugu cy'Ubugande, kuko igihugu cy'Ubugande ni icy'Imana. Ivuze iti ntabwo ari buyobore iki kiringo, ntabwo ari ikimuhaye. None ibyo nabyo tubipfe. Kandi hano nkunda gutambutsa ubutumwa, kwa muganga iyo umugore utwita hageze bakamubwira ngo Rotarante cyangwa Rowiti uzaze, bamupimyemo yibungenza cyangwa twite, uzaze uzobyara. Hari igihe abyara mbere yaho cyangwa akabyara nyuma y'iyo tariki, cyangwa bakamugirira sezeriyene akabyara kuri iyo tariki. Harimo abantu rero bambwiye ngo nange ngo ndakurorereye, ngo itariki 20 ngo watubwiye ngo nizigera bitaraba. Ngira ngo we windorera, ahubwo niba uri umurokore, uri umukristo, uri umukizwa, rorera Uwiteka wavuze. Je urandorera ngo nkore iki, mbigenze mbigirene. Je message nayitanze, ibindi bindeba ni ugufata izamu nkasenga nk'abandi bose, nibandanyiriza karagaciyemo. Keshe Tanzania, Uwiteka arambwira ngo uyu nawe ntabwo Samisuru Hassan, ntabwo ari njye umuhaye manda, ari kuyobora cyangwa agiye kuyobora, oyaye. Singewe uhoraho Uwiteka muhaye iyi manda, jamais, jamais. Mana irambwira ngo Tanzania igiye kucagagurikamo uduce twishi duto, kuko nabonye umutsima ku isahane nini, mbona umutsima nka kumwe bawubikaho, ubwo umutsima simvuze kawunga, hari umutsima w'ibigori kera bajyaga bagira, wawukubita ku iparato cyangwa ku nkoko cyangwa sinzi uko babyita, ariko umutsima ikintu cyose wawushyirako ugahita wimanyagura. Nabonye rero umuntu azana Tanzania, ariko nabonye idarapo ribamo biriya bisate byinshi. Imana irambwira ngo nta mahoro agiye kuba muri Tanzania. Avame Dibarire
apremidi barire koko uhoraho agiye kurimbura uburozi mu gihugu cya Tanzania, agiye kugwanya Masai ndetse n'abacuruza intwaro. Tanzania marayika agiye kugwanayo mu buryo bwo gushyirayo deliverance. Rero uyu mumama orera ari bukinishwe n'ibindi ari bukoreshwe n'ibyo by'akajagari n'akavuyo. Tanzania hagiye kwibonekeza kiya boshezere, hagiye kwibonekeza amarira mutigeze mubona. Abanyarwanda bazahunga, Barundi bazahunga, Tanzania izakongoka, izashya, amahera muzayatwika, mazu bazatibura, imbunda bazarasana, umuriro uzaka mu mazu undi wake mwibarabara, umuriro uzaka mu biyaga. Tanzania mugabo singira ibyo sitaraho, iri ni ijambo Imana yantumye yandungikanye ngo ndisemerere. Wari kwiconziru kw'iby'Imana igomba ari byo nkwiriye gukora, ari kwiconziru kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Marika arambwira ngo witegereze mu Buganda, tegereze mu Buganda ibigiye kubayo. Mbona ni marayika ugiye kuzenguruka ibi bihugu bya EAC. Hari urugendo marayika agiye ariko biratangurira i Burundi. Nubwo iki gihugu cy'u Burundi aricyo ngiye gusoreza, biratangurira i Burundi. Peya kere seboresheserere, biratangirira i Burundi. Koko u Burundi bushobora kuba ari bwo turi muri kandi bukaba adimini kandi niwo mutima, cyangwa se bukaba ari bwo bwenge, ariko bufite igisobanuro muri Afurika. u Burundi sawa, kubwirwa n'icyumva cyerekwa n'ikirabo. Ndaje nje mu by'u Burundi. Marika arambwira ngo ubu Buganda bigiye kwivanga, irondo yivange n'ibisambo, amasaka yivange n'amasakaramenno, ibyari umweru byivangavanga. Mbona ari gukora isuku n'umweyo, kandi mbona naho ni inkubiri idasanzwe. Umuyaga wasegwakira mwinshi wanyuze i Buganda, kandi ugera muri Kenya, ugera muri Tanzania, ugera i Burundi. Rero mbona muri Kenya mbona mu Buganda perezida uriho nyakubahwa Museveni ntabwo ari we wayoboye iyi manda, ntabwo ari we wayoboye iyi manda. Imana yambwiye ngo ntabwo iyi manda nyimuhaye, biraba nka biriya bya Joe Biden na Trump. Ntabwo perezida w'Ubugande ari buyobore iyi manda. Unyumve neza, sinjye wimika, sinjye wimura, nivugiye iby'umwuka rata. Wowe umva iby'umwuka hame. Noneho rero wowe uri mu by'umubiri, kazi yake kila mtu na gikapu cyake, ariko ntabwo ari buyobore. Hoyaye ntabwo ari buyobore, ntabwo ari buyobore. Ntabwo yatoranyijwe nka perezida ugiye kurongora Ubuganda. Ibindi ntunjyana ahandi, ibindi bya politike oya. Je nakubwiye ko Museveni agiye kwiyadukiza ukuzimu kuzikutse, kukaba nk'ikintu kirutse cyangwa gituritse. Ntabasha kuri busobanura no kubyumva cyangwa kubishaka, ariko niba usengura cyumva cyangwa ukibone, cyangwa nawe umwami yagusura, ariko abariyo mushyira amavi hasi, mwiyiriza ubusa, musenge ku manywa, musenge mu ijoro, kuko mugiye kwiruka n'amaguru, abandi mwiruke n'amaboko. Bamwe bapfe, abandi bafungwe, abandi birukanwa, abandi babe bazima. Hagiye kuba akajagari, hagiye kuba akajagari, akajagari na nyina w'akajagari, shitani na shitani ya mugore wiwe. Ibi bihugu ko ari bitatu ni nko gucumbikayo. Nza kubona Kenya, igihugu cya Kenya, abantu bariyo musenge cyane, ajye kwiyadukiza imitwe irenze iyo mwari muzi. Imitwe
imitwe irwanya Kenya, havuka imitwe y'abanyepolitiki, havuka imitwe y'abaroberi, havuke amafaranga ya Kenya nayo nabonye atagacira arakoroka agwa hasi. Kenya kari imbere karahinda bagategeshe abiri. Kenya hagiye kuba operasiyo ku buryo umuntu uzaba aba muri Kenya azaba afite umutekano uhagije nyuma y'ibi bintu bigiye kuba muri Kenya. Azacuruza, azunguka, azaruranyirizwa, azahirwa mu byo ari gukora. Muri Kenya hagiye kuba desordre mu ndongozi basubiranemo, n'uburozi buvuge mu banyepolitike, uburozi shano barihane. Rega marayika aba ari kwitegereza akareba ibyo bintu byose, akaba ari kubireba wakaduha amakuru twe tukayasemerera. Niba uri muri Kenya ndakwinginze usenge wiyirize ubusa. Uri muri Kenya wiyirize ubusa. Uri muri Kenya wiyirize ubusa. Mbisubiyemo. Igihugu cy'u Burundi, iki gihugu kiri ku gasongero, kigeze finali hahandi navuga ngo inda n'imvuka igeze mu matako. Mugiye kumva akana Yesu cyangwa se umwana arira, ariko nivuga akana Yesu simvuze Yesu nizera. Ni imigani twajyaga cyangwa se ibintu by'ifashanyigisho byabaga muri Kiliziya Katolike, bajyaga bakavuga nyine ngo akana Yesu kararize. Hano rero mugiye kumva isezerano rivutse mu Burundi, ariko hari amaboko atazariterura, hari abazabirebesha amaso ntibabijyeho. Mu Burundi rero Evariste Ndayishimiye ari mu bantu nanone Imana yakuyeho, ari mu bantu Imana ikuyeho mu gihugu cy'u Burundi, ari mu baperezida batari bukomeze. Sinzi kubyumvise, kandi hari ukugandara umunsi urenze umwe, 2, 3 bigiye kubaho kandi rwose cyane. Perezida w'u Burundi ari mu bantu batari bubandanye, ahubwo mu Burundi ikintu kigiye kwibonekeza, umuntu wese uzamuka ntazabona uko azamuka, umanuka ntari bubone uko amanuka, kandi n'utambika ntari bubone uko atambika. Kandi ibyo nta nubwo biturutse muri Kongo, nta nubwo bizananye harana hariya, si byo shingiyeho. Hari ubuhanuzi bubivuga, ariko ibi ni update from ambinguni. Nakubwira ngo ni amakuru yizewe avuye mu ijuru. Sinzi ukuri bubyakira numara kumenya inkuru y'uko perezida atakiri perezida w'u Burundi. Sinzi ukuri uko wowe uri bubyemere niwumva mu matwi yawe ngo Evariste Ndayishimiye ntakiri perezida w'u Burundi. Sinzi ukuri bubyumve niba mara kukubwira ngo naka yapfuye, kandi amatwi yawe agomba kubyumva kuko byarahanuwe ko muzabyumva. No kuvuga rero umuvumo waruri ku butaka mu Burundi, icyago, ishyano, yankukuma, ibyigiye kugwira n'ibyigiye guhitana abasigaye, mukabona amahoro, mukabona umugisha, mukabona n'amashimwe. Mukabona n'amashimwe. Izina rya Data rihabwe icyubahiro, izina ry'Umwami Yesu rishyirwe hejuru cyane. Guhanura n'ubutumwa ijuru riduha. Kuva na kera na kare ibi byubatswe n'ubuhanuzi, bibiri mu buhanuzi n'ibindi. Yesu yaravuze ngo ibiti n'amabuye bizavuga. Ubu suri kumva havuga iki? Ndi kuvugira ku mabuye, kuko iyo telefone ni amabuye, ekara ni amabuye, iyo modoka ni amabuye, TV yariyo yose cyangwa se mashini desktop cyangwa mudasobwa, imashini nyabwonko yariyo yose ni amabuye. Nitunaceceka n'ibiti n'amabuye bizavuga.
ariko Burundi bwinjiye muri wa mugoroba, bugeze muri rwa rukerera, bugeze muri ya saa sita. Utuvugiye mu migani ibyo ntitubyumvise. Nkubwiye ko isaha mwari mutegereje ariyo saha uhoraho asohoje cyangwa se ashikanye, hama Abarundi bo nyine bakavuga ngo ibi bibaye ni ibiki, cyangwa se ese koko nibyo, cyangwa ndi mu nzozi, cyangwa ndi kurota. Mana ya Danieli na Mishake na Yakobo, uyu munsi ugaragare ni wowe Mana. Mana ya Danieli na Mishake na Yakobo, iri joro ugaragare ni wowe Mana. Rero uruhigi rw'Uwiteka ruri mu murwa mukuru wa politiki Gitega. Uruhigi rw'Uwiteka ruri mu murwa mukuru w'ubutunzi politiki Bujumbura. Uruhigi rw'Uwiteka ruri kuzenguruka igihugu cyose cy'u Burundi, kandi ntabwo Imana yahiga ngo iziraho nshuti yanjye. Wari ubizi nabyo? Hano rero tuzi kuri budutuke rwose, tuzi kuri butubwire nabi koko. Yesu yabwiye abantu ngo iso ndamuzi ni Shetani, agambiriye kunyica. Koko turi gutanga imburi yo kurokora abantu no kuburira abantu, kandi twayitangiye mu kwa kane k'umwaka washize, tuburira abantu, dusaba abantu kwihana, tubwira abantu guhindura, tugira abantu inama. Abantu ntibabyumva. Ubu turi mu gihe ibi bintu mugiye kubibonesha amaso. Ntabwo Tanzania iri butabare, ntabwo Uburusiya buri butabare, nta gihugu na kimwe, koko n'ingabo ziri muri Kongo Imana yaramye ngo ntabwo zishobora gutabara igihugu cy'u Burundi. Kandi kirafashwe, kandi kigiye gufatwa. Kiyaboshezerererebo, kirafashwe, kigiye gufatwa. Kandi ibyo nibikozwe ubu nyene. Iratabara, iratabara, ubyemera, utobyemera. Iratabara, iratabara, ubyemera, utobyiza cyane. Twasezeraniwe n'Imana, tukirorere twizigiye, kuko Data yakitweretse. Aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, aha hantu ni heza cyane. Iyo tuzohurirayo bagenzi, tuzoririmbira mu ijuru indirimbo z'abakijijwe, ntituzongera kubabara, tuzoba dushize amarira. Aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane. Tuzohurirayo bagenzi, tuzoririmbira mu ijuru indirimbo z'abakijijwe, ntituzongera kubabara, tuzoba dushize agahinda. Aho hantu ni heza cyane Mana we, aho mu ijuru ni heza, aho hantu ni heza cyane. Tuzohurirayo bagenzi, tuzoshimira Data cyane imbabazi yatugiriye, n'ubuntu bwiwe n'urukundo, imigisha yatushumuye. Aho hantu ni heza cyane mu ijuru, aho hantu ni heza cyane. Haleluya, aho hantu ni heza cyane. Bakobwa tuzohurirayo bagenzi, aho hantu ni heza cyane. Abagabo mwe, aho hantu ni heza cyane. Mupfaso, aho hantu ni heza cyane. Tuzohurirayo bagenzi,
tuzoririmbira mu ijuru indirimbo z'abakijijwe, ntituzongera kubabara, oya tuzoba dushize agahinda. Aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, tuzorirayo bagenzi, tuzoririmbira mu ijuru indirimbo z'abakijijwe, ntituzongera kubabara, tuzoba dushize agahinda. Aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, ndabivuze tuzorirayo bagenzi, tuzoririmbira mu ijuru indirimbo z'abakijijwe, ntituzongera kubabara, oya tuzoba dushize agahinda. Aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, tuzohurirayo bagenzi. Ndakugumbiriye mu izina ry'umunyanazareti, turitegura amasengesho y'iminsi 15 y'ukwa 11 yo gusozera umwaka w'ibihumbi 2025. ngira ngo mu 12 nta amasengesho twagiramo kereka ari Yesu yaduhaye, ariko buno tugomba gushima Imana ibyiza twabonye muri uyu mwaka. Tugomba no kwigaya ibibi bya twakoreshejwe na shetani muri uyu mwaka. Tugomba no gusaba nanone ko haba hari iby'umwuka turi kuzirikana, Uwiteka yaduhera ubuntu umwaka ugasozera tumaze kubyakira mu izina rya Yesu Kristo. Ngira ngo rero na Bibiliya iravuga ngo gusenga kwanyu ni mu buryo butatu: musenge mushima, musenge mwihana, hama musenge musaba. Natwe rero turashima, turigaya, turasaba. Haleluya. Turaza kuganira mu bami ba mbere. Iyi ndirimbo twaririmbaga ni Desa 11 muri kantike y'ikinyarwanda, ngira ngo ni ikirundi nuko nyene. Turaza kuganira uhereye mu gitabo cy'abami ba mbere 20, ariko ufise umwanya uhereye harya ubutumwa bwiza mvuga burava mu gice cya 20 bugende buduge bushikane muri 22. Aho rwose ufite umwanya rero aze kwifatikanya nanjye gusoma ubu butumwa bwiza tugiye kuyaga hano mu migabane yose. Wowe uteze ugutwi cyangwa se utegereye amatwi y'umutima yugurura kumviriza ubutumwa bwiza, salute kude chapeau, ndagusabiye umugisha kandi tugiye kwinjira mu bihe byiza n'umuhezagiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Rero uko mubizi ni Habiyambere Martin, kubw'agakiza ni Prophète Martin, ariko Prophète ubwo ni Kristo uri muri je ni uko turazinanye nyene. Hama ndagaruka ntatevye, turayaga ku muntu witwa Beni Hadadi, tuyage ku muntu witwa Ahabu. Noneho turebe Isirayeli, turebe na Siriya. Ibi bihugu bibiri byari bifitanye amakofuri cyangwa bifu cyangwa se ugwango. Nukuvuga uyu mwami witwa Beni Hadadi yatwaraga Siriya, noneho rero umwami witwa Ahabu yatwaraga Isirayeli. Nuko koko hari imidugudu imwe n'imwe Abasiriya bari baranyaze Isirayeli bakomoka kuri Beni Hadadi. Bibiliya iravuga ngo igihe kiza kugera uyu mwami Beni Hadadi yandikira Ahabu. Hano ikintu ushaka kuvuga yenda kugira ngo wumve icyo ndi kototera, nashaka kukubwira ko Imana irwanira mu misozi ni nayo irwanira mu biyaya. Noneho nicyo shaka gusobanura, ariko ndanagusobanurira ko Imana irwanira hano mu isi ni nayo irwana intambara ikuzimu, ni nayo yatsinze urupfu, umubiri na shetani. Bityo rero ubwo nagira ngo tuze gusangirira isengesho cyangwa ubu butumwa bwiza mu rwego rwo kugira ngo
nihaba hari intambara urimo cyangwa se wanyuzemo, habeho itsinzi ariko ube mu ruhande rwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ahabu yaje kwicwa nabi ndetse yishwe n'uhoraho na bene Hadadi, uwo ni n'umunyamahanga, nta n'icyo kindi byari ngombwa, ariko Ahabu niwe tugarukaho cyane. Nimbivuga uko untahure, ndagaruka rero mu butumwa bwihutirwa. Mungu asifiwe sana, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe, haleluya. Uhoraho bene Hadadi abwira abanyayisiraheli, arababwira ngo bene Hadadi we n'abandi bami 32 bagota Yerusalemu, cyangwa se bagota Samariya, cyangwa se bagota Isiraheli. Ngo bamaze kuyigota neza bayifite mu minwe, hari igihe bigeragezo bituzenguruka, hari igihe shitani akuzenguruka, ngo bakimara kuyigota, ngo yohereza intumwa kubwira Ahabu, bene Hadadi azohereza, zibwira Ahabu ziti, Isamariya ninjye wahagose, kandi nimpagota nkaharwanya nkabona umukungugu wuzuye urushyi, imana zawe zizabimpore ndetse bigize gute bikabije. Imana idutabara. Ndabizi abanzi baraguhigiye, umubiri uraguhigira, ubukene buraguhigira, ariko ibyo ndabigarukaho hanyuma. Ngo nuko uyu mwami rero abwira Ahabu ngo uruwanjye n'ibyo ufite byose, koko ufite abami 32. Amen. Ngo uyu mwami witwa bene Hadadi arishongora cyane, arirata, ariyemera, ariko ntiyarazi abayuda abaribo. Haleluya. Ngo amare uyu muntu witwa Ahabu arabyemera ati rwose nduwawe n'abanjye n'ibyanjye, ngo gira ngo birangiriye. Intumwa za kabiri bene Hadadi yatumye, burya shitani izana ibya mbere ikagutumaho abakuseka, ikazana abagupinga, ikazana abaguca intege. Ufite nawe wasanga hari intumwa zikugeraho ukabona ko ari za shitani. Bene Hadadi intumwa za kabiri azohereza kwa Ahabu, zibwira Ahabu ziti, Isamariya umwami aratwohereje witwa bene Hadadi, uduha abagore bawe beza, uduhe ifeza, uduhe izahabu, ngo n'ikindi cyose kikunezeza cyose tubona mu nzu yawe tukinyage tukijyane. Bakora isekeza mu rugo rw'umwami w'Abisiraheli. Ahaba agiye guhanuza abajyanama cyangwa se abayobozi bakorana barongoye Isiraheli, ngo baramubwira ngo ibyo ntubyemera. Noneho rero ubwo haba habonetse bifu y'intambara, conflit, rya jambo nahereyeho. Bikimara guhinduka, situasiyo ibaye mbi, niho havuzwe ijambo rivuga ngo ucyambaye umwambaro w'urugamba yere kwirata nk'uwiyambuye. Kandi intego y'abadayimoni ni ukugutwara ikintu cyose cyiza, cyangwa se umunezero wose mwiza, cyangwa se ikintu cyose kikunezera. Objectifu umugambi wa shetani n'uwo nyine. Ni nabyo rero shitani yari yandikiye Ahabu, ariko arabyanga. Nagira ngo rero muri uko kwezi uze gutegura ibyifuzo tugiye kwanga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Icyubahiro kibi cy'Imana. Mungu asifiwe sana. Ngira ngo rero uyu mwami akimara kubyanga, uyu mwami akimara kubyanga, bene Hadadi araraka, of course araraka. Bibiliya iravuga ngo akoranya abami 32 nawe wa 33. Ngira ngo niba warageze aho dusenga twirukana nk'abadayimoni, uzumva abadayimoni bakubwira ngo turi 1000, turi 700, turi 400, ariko birukana barumwe, ni izina rimwe ribirukana. Ngira ngo nawe ushobora no kuvuga uti ufite ibigeragezo byinshi n'intambara nyinshi. Nagira ngo nkumenyeshe kujya ubona abadayimoni ibihumbi bingahe biva mu muntu umwe, ni kwizo ntambara watandukana nazo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nuko nihuse ntarandiriye, uyu mwami w'Abisiraheli, Imana yohereza umuhanuzi. Yajorewe, yashobewe, yabuza yacira, abura n'ayamira, ngo haza umuhanuzi abwira Ahabu, aramubwira ati, nshuti muvandimwe wanjye,
ihoraho Uwiteka kumwe Imana yakubwiye nawe aravuze ngo ziriya ngabo ntureba uburyo ari nyinshi arazikugabiza ngo umenye ko ari Uwiteka Imana Nyiringabo wa Isirayeli. Ahaba arabaza ngo ninde uri bubanze gutera, ndetse aranabaza ngo ese ninde uzazidukiza. Urumva ngo kandi zari nyinshi cyane. Bibiliya iyo ikofirima ikintu gari ko kiba cyuzuye. Nuko ngo umuhanuzi aramubwira ngo ni wowe uri bubanze gutera kandi Uwiteka niwe uzazigukiza kandi azazigabiza aba n'aba mu muryango wa Isirayeli. Ntabwo ntinda, ubu butumwa burangira bugaragaza ko bagiye kurwanira mu misozi. Imana y'Abisiraheli ikanesha ingabo z'abanzi bose aho mu misozi, irazica irazirangiza, Imana ihabwe icyubahiro. Ubwo ni ubushuti Ahabu yari afitanye n'Imana. Haleluya. Ngo umuhanuzi aragaruka aramubwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe bijya Imana yagutabaye, biriya Imana yagukijije bizagaruka bifite haturo yabyo. Kandi natwe tujya duhura n'ikigeragezo ukabona Imana igusimbukije icyobo cyangwa umutego cyangwa n'ibindi bintu, undi mwaka utaha ukabona bigize gute biriyadukije nanone. Bivuze iki? Bisobanuye iki? Ndabasobanurira, wihangane, turi mu gihe cyo gusenga, iminota irajya yiyongera ariko sorry. Umwami Yesu ashimwe cyane. Biza kurangira rero ngo umuhanuzi aragaruka aburira Ahabu aramubwira ngo wisuganye umwaka utaha nk'iki gihe bazongera bagutere. Imana yari iri kumuha amahirwe ya kangahe? Ya kabiri yo kugira ngo yicende bene Hadadi. Ntabwo ndi busome icyo gice cyose ngo iyo nkuru nyirangize, reka munyemerere nihute ngere ku musozo w'iyi nkuru mu izina rya Yesu. Bibiliya igaragaza umuntu witwa Beni Hadadi, Ahabu ashudikana Beni Hadadi. Bibiliya ikavuga umuhanuzi wahagurutse ngo wo mu bahungu b'abahanuzi ahaguruka ariyoberanya ngo ahurira n'umwami Ahabu mu nzira, amucira umugani aramubwira ngo umuntu yasabye mugenzi we ngo nkubita bikozwe n'ijambo ry'Imana, ngo yanga kumukubita. Ubwo nyine nkubita amubwiza ukuri, ngo yanga kumukubita, ngo ariko uwa kabiri waramukubita, ngo ariko uwanze ngo aramubwira ngo nugenda mu nzira uricwa n'intare. Ahabu asa n'ubimenye n'ubyumvisemo yikangamo koko umuhanuzi yaje kumubwira ngo ni wowe. Biricuma kugeza ubwo nanone ya ntambara ya kabiri yaje kuba. Ahabu Imana imuneshereza za ngabo z'Abasiriya ahitwa mu kiyaya. Ntabwo nzi iby'Imana yakurwaniriyemo ahahise, sinzi n'ibyo uri gusaba iri bukurwaniriremo, ariko dufite Imana irwana mu misozi ikanesha, yarwana no mu bibaya ikanesha. Dufite Imana irwana imigabo n'imigambi kuzimu bafite ikanesha, n'imigabo n'imigambi mu isi bafite abazimu cyangwa se abantu abagome cyangwa abanzi, nabwo Imana ikabinesha mu izina rya Yesu Kristo. Bivuze iki hano? Bisobanuye iki? Ubwo ndi kwihuta cagagura. Imana hano nyuma yuko Ahabu abaye inshuti na Beni Hadadi, icyarakaje Imana ni igiki cyatumye Imana igambirira kwica Ahabu. Icyarakaje Imana ni igiki cyatumye Imana ifata decision zo kwica Ahabu. Mu by'ukuri tuganiriye nk'abantu b'Imana, biragoye kurokora icyo uhoraho aciriyeho iteka, kandi biragoye nanone guciraho iteka cyangwa kurimbura icyo uhoraho akijije. Ahabu rero nyuma y'uko Imana imubwiye ngo ica Beni Hadadi bakanamucira umugani akabyanga, Imana yafashe decision z'uko aho Beni Hadadi yari kugwa, Ahabu niwe ugiye kuhagwa. Ndetse Bibiliya ivuga ngo nzahagarara ku bitugu by'abana b'abahanuzi, shukashuke. Rimwe nkunda kubabwira ngo sindi umwana w'umuhanuzi, shukashuka Ahabu ariko nzamwica cyangwa nzamutsindayo. Nuko ihagurutsa Eliya kuvuma umwami witwa nde? Ahabu. Ni naho yavuze ngo urambonye wa mwanzi wanjye, undi ati ndakubonye nyine wasuzuguye Uwiteka Imana Nyiringabo na Isiraheli. Rya zina riragaruka, icyubahiro ni cy'Imana. Bukeye ubwo ndi kwihuta ndome shike aho ngomba gushika, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Uwiteka ateza Ahabu kururumbira uruzabibu rwa Naboti, kandi Uwiteka ateza Naboti kurumwima. Amaze kurumwima ngo ataha arakaye, Satani anyura mu mugore wa Ahabu, barega ibyaha bibiri Naboti ko yatutse Imana yatutse n'umwami. Kuko bwari ubwami bugira amategeko abiri akomeye, itegeko ry'ubwami busanzwe bwa Isiraheli n'itegeko risanzwe ry'Imana y'Abisiraheli, ko Naboti yabisuzuguye.
akagambane kamubaho kanyuze ku mugore nabo taricwa. Eliya aragaruka aramubwira ngo aho imbwa zirigatiye amaraso ya Naboti nawe niho zinyweriye yawe. Ndetse Bibiliya igaragaza ko umugore azagwa inyuma hariya, umugabo azagwa hariya. Ubwo Imana yaje gukora operasiyo muri ubu bwami, uhereye kuri Ahabu hishwa abantu 400 bose barapfa bararangira. Uyu munsi wa none nimbivuga uko dufite ubutumwa bwiza turi kwamamaza. Ese ibyo bivuze iki mu bugingo bwawe? Ibyo bivuze iki mu rugendo rwawe? Ibyo bivuze iki mu gakiza kawe? Mu busanzwe umukristo wese ukijijwe agomba kumenya adashidikanya iby'intambara z'Imana Data n'Umwami Yesu n'Umwuka we, ko abo bantu bazi kurwana. Kuko harimo n'umukristo utazi ko Imana irwana, utazi ko Imana yica cyangwa ikiza. Harimo abakristo ibyo bintu batabizi. Buriya ukwiye kubaho kandi uzirikana ibintu Imana yakubujije, kandi ukazirikana Ahabu yazize kudaha agaciro zirandahiro bene Hadadi yarahiye. Ahabu azira kutazirikana icyo Imana yashyizeho akarimbi. Buno turi kuguhanurira, buno turi kugusengera. Eske imbere Imana nimara kugukiza aba badayimoni bangana uku cyangwa aba bami bangana uku, cyangwa ikagukiza cyangwa ikakurokora, ese uzibagirwa kugeza ubwo hagaruka marayika gutega imitego yo kukurimbura n'inzu yawe cyangwa umuryango wawe? Ngira ngo aho twaba twibeshye. Ndongera nkibaza nkavuga ngo ese nyuma y'amarira warize usaba Imana ubufasha, Imana ikakubwira ngo ngiye kukwiyereka mu mpinga z'umusozi, nkiyereke no mu kiyaya, kandi kitamurura, wakuyemo iki? Wabitsemo iki? Bibiliya ngo numara kujugahaga ntuzibagirwa aho Uwiteka Imana gukuye mu gihugu cya Egiputa. Buno turicarana hano isaha tukayirangiza, cyangwa iminota 40 cyangwa se n'ibindi byaba binarenze isaha, ariko kantego gutwe. Ese bivuze iki? Bisobanuye iki? Bivuze ko kumviriza ubutumwa bwiza ni ukugira ngo budaca mu gutwi bugasohokera mu kundi. Ahabu yaribagiwe, bene Hadadi aramushukashuka aramubwira ngo ibyo Isiraheli yanyazwe byose na ba data nanjye ndimo, turabigusubiza ariko nkiza ndokora. Babishuti basangira ibyo ku ruhimbi, basangira ibyo mu rusengero, basangira amabanga y'Imana, babigira igihugu kimwe, birivanga. Irondo ryivanga n'ibisambo, amasaka yivanga n'amasakaramentu, ibyaha byivanga n'ubugororotse. Bituma amabanga y'Imana yarari muri Ahabu yose yamenera bene Hadadi. Imana irarakarira babara. Mwibuke na Samusoni ubwo yamenaga ibanga, Uhoraho byaramubabaje. Burya mu by'umwuka tugira karimbi, no mu by'umubiri tugira karimbi. Mu ngendo mu buzima bwacu tugomba kugira bariyeri, stop, umutuku nyirantarengwa. Imana idutabare. Hayi Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Niho rero Imana yabwiye Ahabu, iramushukashuka kugeza imwishe, ndetse imwicana n'abandi bageze muri 400. Inzu ye yose irayirimbura. Uyu munsi wa none nagira ngo ngusabe, turi kugusengera, turaguhanurira, turaririmba, turigisha, tukabwiriza. Ubu buntu Imana iguhaye wibupfusha ubusa, onodijeze. Koko Imana yiteguye kukurwanira intambara wa rufi. Ese nawe wahagarara Imana ikakurwanira? Ese nawe waca bugufi Imana ikakurwanira? Ese nawe uhagaze mu murongo mwiza kugira ngo Imana ikurwanire? Reka dutangaze ko Imana igiye gutsinda intambara ku buzima bwawe z'ukuzimu kose. Reka dutangaze ku buzima bwawe ko Imana igiye kurwana mu mpinga no mu kiyaya. Rero Uhoraho yigeretse Ahabu mu bushuti bari bafitanye, aramwiyereka, ariko umuntu witwa Ahabu biza kurangira abaye ikigwari. Ubundi mu busanzwe mu rugendo rwacu tuzirikana ibyo twarose, ibyo twavugishijwe ko, ibyo twumvise mu ijwi, mu buhanuzi no mu buvugishwa, ikijambo cy'indirimbo zivuga muri twe. Ikosa ni ukwibagirwa, ikosa ni ukwitiranya, ikosa ni ukudaha agaciro ubutumwa bwiza. Imana idutabara. Rero muri uku kwezi turimo ku 11 harimo abantu twifuza ko Imana mu ntambara umazemo igihe mu izina rya Yesu Kristo, ntabwo wakongera guhagurukana nazo
ngo ujyane nazo muri Kanani, jamais, grand jamais. Ntabwo ibi bibazo ufite, aya marira ufite, aka gahinda ufite, Imana irwanira mu misozi. Warasuzuguwe, waratewe, bakunyaza umunezero, bakunyaza ibyishimo, baragusahuye, barakwibye, ariko uyu munsi hari ibyiringiro ko igiti cyatemwe cyongera kigashibuka. Ntutinye izi ngabo ko ari nyinshi, ntutinye ko ari abami benshi bishyize hamwe, ntutinye ko ari agatsiko k'abantu bahambaye bari hamwe. Bazagutera banyuze mu nzira imwe, ariko baguhunge baciye mu nzira zingahe? Zirindwi cyangwa se indwi. Icyubahiro ni cy'Imana mu izina Yesu Kristo. Uyu munsi wa none abiringiye Uhoraho bameze nk'umusozi wa Siyoni. Ahabu yarizize, yanga kumvira Imana, yanga kumvira umuhanuzi nk'umugani umuhanuzi yamuciriye. Beni Hadadi yamurushije ubwenge kugeza ubwo atumye bose barimbukana. Uyu munsi wa none ntukizwe mu gakiza k'ubupfapfa, ntukizwe mu gakiza k'uburofa, kizwa ucijijwe kandi wizere ijambo ry'Imana ko ryakurokora. Mu by'ukuri hano Imana yiyeretse Ahabu, aratsinda atari kubwe, aranesha. Icyo Ahabu yasabwaga ngo kwari ukwamamaza izina ry'Uhoraho, bikamenyekana ko Uwiteka ari we Mana mu Bisirayeli. Birangira rero Ahabu adekonye, abikigwari, kugeza ubwo uyu munsi wa none tugarutse ku nkuru y'umuntu witwa Ahabu. Urugendo rwawe rero ntibe urwo kwibagirwa, rube urwo kuzirikana. Urugendo rwawe rube rero ubw'ubutori n'ubutwari n'ubuhizi mu izina rya Yesu, kandi rube urugendo Uhoraho ari bugukoreshemo ibimenyetso, ibitangaza n'utwumiza. Mwami Yesu, turagushimiye, ukwiringiye ntazakorwa n'isoni. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, abantu barwana mu misozi bakaruha, abantu barwana mu bibaya bakaruha, abantu barwana mu mazi bakaruha, bakarwana mu kirere bakaruha. Izi ni intama zawe. Uyu uteze ugutwi Imbabazi TV gatatu, nange ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, hagararana nawe umuha itsinzi. Nyemerera utabara ubuzima bwe, rengera imibereho ye, kiza agahanga ke, iki gikombe kimurengane mu izina rya Yesu Kristo. Murwanira intambara ku butaka, murwanira intambara mu mazi, murwanira intambara mu kirere, n'ukuzimu ugutsinde. Rwana intambara mu magufa, mu nyama no mu misokoro, mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen. Ndasenze Data wa twese uri mu ijuru, uduhe kujabuka, kandi ndakwingiza ibyo ugomba bibeho, ibyo utagomba ntibikabe, mu izina rya Yesu Kristo. Rero uku kwezi Mwami turimo, usubiza abantu, utabara abantu, ubahera ubuntu, ubakiriza ubuntu mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusenze ushobora byose, usumba byose, bahera ubuntu Papa, bakiriza ubuntu Mwami wawe mu izina rya Yesu Kristo. Icyubahiro ni cyawe Mwami. Rero urakoze nyagora ku ngoma, umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Dufite itangazo ry'uko rokenze z'uku tuzaba dutanguye ubwo itariki ya 16 kugeza ku itariki 30 tuzaba turi muri jeune yo gufungura ku mugoroba, utegura ibyifuzo tuzasengera. Kandi wumve ko ibyo shitani yakunyaze, ibyo ashakaga kukunyaga, iterabwoba yari afite ku buzima bwawe, ku nyigisho tumaze kumva. Kandi wumve ko urugendo rwawe ugomba kugendana n'Uwiteka, ntagute ntumute, kubw'ubuntu bw'Imana ukuri, kandi bizogenda neza. Nyemerera mpiniraha tuzobandanye ejo Umwami adushoboje. Sariyuti, mwifurije umugisha wisumba n'ishoboye.